byiza cyane kuri wowe uje gukurikira amakuru ya Rugimba na Talk Sport. League Manager Association ikamaze gutanga igihembo cy'umwaka rero kikaba gihawe Jurgen Klopp. Iki gihembo rero kigaye cyarahawe izina rya Sir Alex Ferguson Trophy. Akaba rero umutoza Jurgen Klopp niwe umaze kugitwara amatoza aba Premier League rero tuvuga ati kongs kabisa ku bafana b'ikipe ya Liverpool nanone mu kindi gikombe kije kubiyongeraho. Mu cyiciro cya kabiri iki gihembo kikaba kimaze guhabwa Marcelo Bielsa umutoza w'ikipe ya Leeds amaze kuyizamura nyuma y'imyaka 16 iri mu cyiciro cya kabiri. Yitwa Asamero akaba ari mu ntambara ikomeye cyane n'ikipe ya Barcelona nyuma y'uko Barcelona itanze ikiruhuko cy'iminsi 6 ku bakinyi bayo. Akaba rero uyu nguyu yaragiye Ibiza ahita anavayo direct ahita yifatira indege aritahira iwabo muri Brazil, akamaze kumenyesha ikipe ya Barcelona ko atazayigarukamo. Uyu musore rero ashobora kuza kurya ibihano bikomeye cyane kabisa by'ikipe ya Barcelona. C'était une affaire à suivre. Yitwa Ozan Kaba akaba ari umusore ukiniye ikipe ya Schalke 04 mu mutima wa defense, arashakishwa cyane ikipe ya Manchester City, Juventus ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund. Uyu musore imyaka 20 umunyaturikiya rero Liverpool iramushaka, akariwe wajya gusimbura Dejan Lovren. Tukivuga Dejan Lovren akaba yamaze gusinya ikipe ya Zenit St Petersburg imyaka 3 yamaze kumwofisializa kuri uyu munsi. Yitwa Javi Garcia akaba amaze kumutoza ikipe ya Valence imaze kumwofisializa rero akamaze gusinya sezo 2 muri ikipe. Saint-Germain ikazakina n'ikipe ya Atalanta ndetse na Lyon rero match 2 ziri imbere z'ibikombe. Ikaba rero itazaba ifite umusore Kylian Mbappe bivuga ko agiye hanze ibyumweru 3 nyuma y'imvune yagize ku munsi wo kuwa gatanu ubwo bakinaga n'ikipe ya Saint-Etienne. Iyi kipe ya Paris Saint-Germain kandi ikazakina n'ikipe ya Atalanta muri Champions League ifite Di Maria na uri suspended. Yitwa Brot Haaland uramubona hanga kabisa yibere mu misozi mara ry'imikuku kabisa umupete ndamwemera cyane. Yitwa Pedro Rodriguez yongera amasezerano n'ikipe ya Chelsea akazarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 nibwo azayivamo. Uyu nguyu rero ni nabwo azahita atanga nimero 11 akayihereza Timo Werner. Timo Werner amaze no gutangira imyitozo uyu munsi mu ikipe ya Chelsea. Yitwa Jadon Sancho ngo nta bindi bitekerezo bimurimo uretse kujya mu ikipe ya Manchester United nk'uko ikinyamakuru kibitangaza. Uyu nguyu Dortmund mirasaba miliyoni 100 kabisa akarezi ikeneye rero kugira ngo ikipe ya Man United gukure mu ikipe ya Borussia Dortmund. Mbibutsa ko uyu musore afite clause y'ikipe ya Manchester City. Man City yamutanze muri Dortmund ishyiramo clause ivuga ngo mumugurishije mu barivare ba Manchester United muzaduha 50% y'amafaranga muzamugurisha. So niyo mpamvu rero uyu musore mubona Dortmund iri kumuhenda. Yitwa Paul Dybala akaravunikiye muri match ya Sampdoria igice cya mbere kirimo kurangira. Akaba ikipe ya Juventus yasize hanze itangazo yuko iri kumukurikirana hafi, ariko akaba yagize ikibazo rero cy'ama elongation y'amamiskle kabisa mu ikwisi rye ry'akaguru k'iburyo. Yitwa William Borges da Silva ibyo ntibirasobanuka kabisa. Ikipe ya Arsenal iramushaka, amakipe muri Amerika aramushaka, ikipe Barcelona iramushaka, ariko ikipe ya Chelsea ishobora kuba ngo igiye kwemera kumuha imyaka 3 affaire à suivre. Sergio Ramos ndetse na Pilar Rubio tukaba rero tubabwira ati kabisa felicitation cyane rero bakaba bamaze kwibaruka umwana wabo wa kane rero bakaba bamuhaye izina rya Maximo Adriano. Yitwa Angel Gomez yamaze gutandukana n'ikipe ya Manchester United. Uyu nguyu rero akari gushakishwa na Lille mu gihugu cy'u Bufaransa. Igihugu cya Qatar nyuma y'uko gihaye igikombe cy'isi cya 2022 Qatar ikabiri gushaka imikino Olympique yo mu 2032. Bonne chance Qatar. Bayern Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage ikamaze gutanga miliyoni 20 rero z'amayero ishaka Andre Onana. Uyu Andre Onana akari gushakishwa kandi n'ikipe ya Chelsea. Chelsea yo irifuza kumutanga miliyoni 30 z'amayero. Affaire à suivre. Aya ni amakipe 28 muri 32 yitabira groupe stage za Champions League tumaze kuyamenya rero ya sezo 2021 kabisa. Ubwo nimba ufite ikipe ahangaha rwose ufana nkubwira ngo bonne chance nimba utayifite rwose nawe. Yitwa Jan Vertonghen rero akayamaze kuzinga ibikapo bye byose kabisa yamaze kuva mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Yitwa Lucas Zidane ngubu nawe yamaze kuzinga ibye asohoka mu ikipe ya Madrid kuko nta masezerano gifitanye n'ikipe ya Madrid, ubu ni free agent. Uyu mwana wa Zidane rero mushaka rwose wamubona rwose, uyu ni umuzamu mwiza cyane. Black Yilmaz utayizamu munyaturikiya rero akaba agiye gusinya ikipe ya Lille mu gihugu cy'u Bufaransa. Yitwa Philippe Coutinho arashakishwa cyane n'ikipe ya Arsenal. Abayobozi b'ikipe ya Barcelona babwiye Arsenal ati muduhe Matteo Guendouzi mwongeho miliyoni 50. Arsenal igira ubwoba, ariko ikipe ya Barcelona ikaba yabwiye ati turakora n'ibyo byose bishoboka muduhe umwana Matteo Guendouzi twe twamaha Ivan Rakitic cyangwa se Arturo Vidal. C'était une affaire à suivre. Ikipe ya Arsenal ibyo bya swap byanze ikaba iri gushaka kandi gutira Philippe Coutinho. Ikipe ya Barcelona yabwiye ati miliyoni 27 nibyo bizaba costing. Mugomba kumwishyura umushahara wa miliyoni 18 z'amapaundi ku mwaka, hanyuma mukanaduha miliyoni 9 z'ubutizanyo kabisa 27 zikuzura.
Merci. Yitwa Leighton Baines, akaba yamaze kuritaringa umupira w'amaguru rero uyu munsi abasore ikipe ya Everton bakaba bamusezeyeho. Uyu musore yitwa Maximiliano Arons, akiri ikipe ya Norwich ku ruhande rw'iburyo, akari gushakirwa cyane ikipe ya Bayern Munich nkuko Sky Sport yo mu Budage bitangaza. Kurya ni kare, ikipe ya Brighton Hove Albion ikaba yamaze gusinyisha imyaka 3 Adamu Lallana kuva mu ikipe ya Liverpool. Yitwa Wifi Zaha, uyu nguyu ni umufana w'ikipe ya Arsenal kuva akiri umwana mutoya cyane kabisa. Akaba ari ikipe ya Arsenal iri kumushaka, Mikel Arteta rero ari kumushaka bikomeye cyane. Palace ikaba yifuza miliyoni 40 z'amapaundi mu by'ukuri. Ikipe ya Arsenal ikaba yamaze gutangaza yuko iri butanga miliyoni 25 z'amapaundi, hanyuma ikongeraho umukinnyi. Hanyuma ikipe ya Atletico Madrid ikabaha Thomas Partey. Atletico Madrid ngo nta yindi move ikeneye kumva iyo ari yose, ni senkani z'amapaundi ku meza, nta yindi gahunda. Champion gazeti ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Tanzania ikaba yatangaje yuko Haruna Niyonzima ari butandukane n'ikipe ya Young Africans, kuko Haruna yifuza gusesa amasezerano n'ikipe ya Young Africans. Akaba rero Rugimbana Talk Sport yamubajije ibijya mbere bimeze bite Haruna kabisa, yagize icyo atubwira. Ya Rugimbana, busa nagusubiza iki? Mbo urabona uburyo bimeze, ngewe ndacyafite contrat. Urabona nagiye mbivuga ibinyamakuru byano birandika gusa, ariko n'ubundi uburyo bandika hejuru ya gazeti ntabwo ari byo babashizemo indani. So nyine barandika kugira ngo batire abantu n'ibintu nk'ibyo, ariko nyine mfite contract na equipe. Ndanakeka yuko n'ubu turi mu biganiro byo extendinga contract yanjye. So kubwanjye I don't have any comment, kubera ko ninjye ukorera equipe, ninjye uzi ibyo mvugana na equipe, ni nanjye uzi ibijya mbere. Ariko nkuko nabivuze muri football ibintu byose birashoboka, nshobora kuguma hano, nshobora no kugenda wherever umva. Ariko icyo navuga nuko ngiye ndacyari umukinnyi wa Yanga, mfite contrat ngiye kugeza muri December. Ya urebye niko bimeze, nibyo nabivugaho. Naho ibinyamakuru hano barandika, twebwe nta nicyo babitubwiye, turabimenyereye kwa. Urebye ni ibintu biri no kuri twebwe, nta birenze biba birimo. Arakoze cyane Haruna Niyonzima, les amis, ibe byiza cyane.